Rođen sam u Zagrebu 29.12.1998. Rođen sam u Dubravi, ali nogomet sam počeo igrati u nogometnom klubu Zetu. Tamo sam igrao negdje 6 godina, 7. I onda sam prešao u Dubravu. Tamo sam igrao negdje 3 godine. Pa sam krenuo u Hašk, pa u Lokomotivu, Dragovoljac i evo sad sam u Istri. U poziciji moja napadač, u Zetu sam bio najbolji strelac, zabio sam 30 golova u drugoj ligi. Kad smo ušli u prvu, to sam bio Limač Zagić, kad smo igrali po pola. Zabio sam i u Hašku, a u Lokomotivi nisam imao prilika, tako da se nisam iskazao. I od kad sam došao u Dragovoljac i tamo sam u polusezonu od 15 utakmica 12 golova zabio. U Dubravi sam isto, uvijek sam zabio preko 10 golova, bilo gdje sam igrao. Osim u Lokomotivi jer nisam dobio šansu. Znači, moj čovjek kaj me vodi je poznavao Andreja i dogovorio je probu. Ja sam došao tu na probu, međutim bio sam premlad i nisam došao ko pojačanje Istri jer je bila u nezgodnoj poziciji, ali su mi dali iz kluba priliku i odigrao sam polusezonu za juniore i tamo sam se dokazao i priključio sam seniorskoj ekipi. Na što najviše zahvaljujem klubu što su mi dali priliku da se dokažem. Pa bila je uspješna, ali na početku kad sam u Dragovoljac nije me tio gol. Fulao sam doslovno prazan gol, pa sam ja išao dalje, trudio se i došlo je sve na svoje, krenulo me. U Dragovoljcu sam zabio 8 golova, čak sam donio neke pobjede. Kad sam došao u Istru, isto me na početku na prijateljski nije tio gol, jer me valjda bila trema, pošto sam došao, novi ljudi, nikog nisam poznavao, ali na kraju sam se privikao i eto, zahvalan sam svojim igračima i u Dragovoljcu i Istri što sam zabio toliko golova, jer bez njih ne bi uspio. Naravno, mogao sam i više, ali šta je tu? Pa razlika je ogromna, najviše igra se brz nogomet, treba se odmah rješavati lopte jer dobiš po nogama, tu su ljudi od 30 godina, 35 koji su fizički moćni. Juniorima sam se mogao nositi, fizički sam mogao ići dosta na snagu, a ovdje treba malo uključiti glavu. Nogomet je sasvim druga priča u seniorima i juniorima. Pa, u meni sam uspješno odradio, zabio sam 5 golova u 7 utakmica i za početak je to meni dovoljno, naravno ja se neću s tim zadovoljavati. Dokle god igram nogomet uvijek težiti više i bile su mi naporne, ali navikao sam već na napor i ja sam se iznenadio. To su momci koji vrijede po 15 miliona. Nisam skoro ni taknuo loptu u poluvremenu što sam igrao i shvatio sam koliko moram raditi da dođem na taj nivo da igram europski i svjetski nogomet. Pa na početku me malo trema u slačionici hvatala, ipak mi je prvi put u životu da sam igrao, ali kad sam ušao na teren ja se toliko uživim u igru da čak ništa me ne zanima osim nogometa i nisam bio impresioniran. Igrao sam svoju igru kako znam i to je to. Pa očekujem da se dignemo, da napokon dođe prva pobjeda. Očekujem veću minutažu i ja očekujem od svoje ekipe da damo maksimum, da se borimo i sreća prati hrabre i moramo samo dalje trenirati, naporno raditi i vjerujem da će sve doći na svoje jer smo kvalitetna ekipa i znam da može. To ćemo vidjeti, to ne mogu. To ne znam, znači. Doći će.